kiri orang ba apat ki pai ba nong song snong ka snong umrai maran ki lapan pau ba kum ki nong song snong ka snong umrai maran kim dan satya kanu ka jing persha ya ka jingwan ka surok folin na nyam sha malidor ka ba ya lenti na umrai henry ka ei ka ba ki persha kalong ba ka surok kaya tingku pat ka telong umbam umdi ka umrai maran balada ki tino ya ka surok kan rengat ke umbam umdi ke ipat ke banja ya ki pai ba nong song snong klem ke umbam ke umdi kumbala penpau da uba CL ma sharing bat uba ti mar banyang kila penshai ba kumba la keno da ki rong ba snong bat ki nong yalam snong ha ki la pathai kubor persha ya ki kum ki riu rong ba hadin ba ki la pensngo sha udisi ka ribhoi kalong kababakla namar kum ki riu rang ba bat ki pai ba ki bakashan ki penpau ya ka jingma na ka jing tingkhu ka tei ka surak folen ba ya na ka telong ka umroi madan kila ru ha ka jing shisha ha ka dorbar kut snam kinong yalam snong kila dei bara ya ka ni kamat ha ka dorbar henry Kim Shim la le satya yakata patat anda habala pensngo sha udisi ka ribhoi kin sakano kala ba kim buram ya kinong elam snong so nakaliang kajongi kum ki nong snong dong ka snong buri madang daka mensir ba smukya diwan ya kaban pensyai hatmat dong ki press di media haka bay day pat ka ubor kabami haka apoy tarik mulai oras pada apply nakaliang jong rapasnong jong kasnong kemadan dem baki context committee akan syai halor jong katulik ujor jong pajban kasnong haka bay day pat kasurok Porlin akaba kan kata ya katelum kaba kasnong umroy madang kaba ampati kaba nakaliang kajongi kwa bantu ya kajungkeli kalomba habaki ba temangi kinong snong kibayalam bakla ya upat ba ngibut bantu pat ya kajungkeli kaba omba manu bayalam bakla ya upat ba haba nadu arpui terik jong bunai gambar ar hajar ar pulai nadu ka ar pulai terik bunai gambar ar hajar ar pulai kilalit ujor sya deputy commissioner ha kabaydei ban penkem ria ya katai ka alignment Porlin kabanyad nakatulog untuk mata dia huru bahaka sitarik jong punai buka ar ahjar apply layo ya ka jingko na UBC kaba ulat ho saka NHDICL ba bakan simkya ban fit ya kani kajing ya lenti jong kapurlin na tulong jong buhay madan Henry kabas mukya kalongba hadin Sisnam duna kung upay ba nong song ngimtip ya kata kajinglit ujor kajongki sa UBC. Kajingkli kalong bakat kita kijinglit ujor jongki sa UBC kat kata kasisi kabapilayo pan pediang na UBC kabujuba kalor kajing ujor kajongki syano pibo pimiat ho sa upay pa pimra ya ka hagador bar snong Himra hakador barsnong Henry hikeno penban ba kidon katu katni kibayalam bakla patma Henry kom kinong song ni dasmukya ba kani kajingya jong ka Porlin kajing pentenria ya ka alignment na ka existing two lane selong bypass siya kita gijakalum ngikom kipatba ngiyoi bakan kata sispa na ka sispa kadon kajing pensairu nakaliang kajongki ba katay ka jing penkenria ya katay ka Porlin nakatulong kanlong tangkum ba
sampo mitar. Lada sampo mitar ngin penkelas kaput kan long tangkum ba sispa sampo put. Sispa sampo put kan jengai na kasurok katulong hapu kanung kata kahait hadin bapilap pi hadin baki excavator ken pi ya kakendau hadin baki vibrator ken pi ya kakendau ngiti kenabe baka kan sadu kata jaka pi nakalian kejongi ngibu ya kade kejengkeli hakmat dong kinong yalam sno bahaba piong bakum kinong snong ngialam bakla ngiklamwan ya kendu ya kum kinong yalam snong nakwa ban pensai hangni kalong bakadi ri ka kamyap kamim bandu upat ba kadi ka kamyap kamim kiriu ramba ibang kwa ban penpau kerteng kilai juya kendu nakapor sakapor yo ramba snong ban ong bakatai ketelong kabaka snong kabam kadi kam dei baniat kesurok purlin bakila na ai jing mutru badon kam ban lum da kador bar sno hendai kita baro kijing ai jing mut dong kat to kat ni kiri orang ba ngamong ba baro kila ai jing mut hendai kiri ka kam ka makhia kam ka ba kiri ka kam yap kam him hendai lasngap man ya kata ka jing ut ya ka jing nam ya ka jing ai jing mut dong kiri orang ba bat mentapat ki ong ba ni kum kinong snong ni klem mi lani ni klem let ban konsult baki we kaba arba angta kwa ban pensai kalongba ha ubnai jun lapelong ya ka dorbar kut snem kadi garupam jong ka dorbar snong jong ki dorbar snong bran ko umroi bat le sigi hakiwi ki dorbar snong ru kijupulong ya ka dorbar kut snem bat man balong ka dorbar kut snem kiju ai ya ki report trekam ki baper kaba ka executive committee kala trei baro sisnem henry kaba smokia kalongba nakaliang jong irang ma snong secretary snong ka executive committee hi baro kawai hakabay day bat kani ka surok purlin ka alignment kaba niya na katay katalong kiknam wanra ha kata kador bar snong kutsnem menu ba yalang bakla ngisa hakalengo Onda habang ilalit banbu ya kajing ujor syau bisi kiong penban bangi yalam bakla. Hingga kwa patong nyepi tangkat ni. Nakaliang kajongi ni penpau ya kajing selongu yo pat ba nong snong kilong kmi kilong pa ikon samla kibala sukhya ya kani rekam kibasyum ya kajing kitli ban sign ban soy ya laga kerteng kajong ki hangtu nakabenta pan penne pensa ya katai ketelong Relate ban ujor bet tang nakabenta ban penne pensa ya katai ketelong Di ni kentu ya ki pat ba nong song snong ba himdei ban ting himdei ban du mensim henrei gini yang rangba bet ba kani ketelong ka ba kasnong ka bam kadi kamdei pandu kabasukya susu kalong ba kini kirang ba asnong sketrisnong kiong ba lagayat na kasurok kabarim ru biang lagayat na kasurok kabatumay ru biang kay kata kajing ujor kamu tayo kata kajing ujor tang madayat na neng ru biang dayat na rum ru biang bat kabasung si kalong ba kata kajing jengay jong kata kajing penkenria ya kata ka alignment kalau tak pembahasan ko mitar kumakiong maki Hato sanpo mitar kalabiang ban bakatay ga kanong kita ngingi balada ka jengay la kumno sanspa mitar lani 6 kilometer kata long banian katay ka alignment ka batmay nday lada ka jengay kan long tangkumba sanpo mitar ngiyo bakatay ka tulong jongi kansya kata ini di ijing kerpan nakaliang kajonga kalong ba siya ka office jong deputy commissioner bahadir lawan bu kuntu ya kajing ho ni kerpat ba unsubha ban shibkhya ba banung khen banung nyoben yangi kum dipat ba bahap ban bam ban bandi ya ka
bat kumah sorkar kadon ya katu kajing angnut ban penne ya kitelong bam umdi ban penne ya ki knau ki betap ni kuak katai ka bentang jong ka silong ka jongi ka bangi bam ngidi panum dei ban penjot ban penplai ka namar kanlong kumalong sesisir kanlong kajing tim yang upat ba ladang iraha ya kaspa ngindu no ya ka jingim jongi susu kadon ru ka jing pensai ba lagayat kani kasurok nasa tay sa cloud kandon ka safety nakwa banong ba hatu ya ka safety jong ba umpat hiju perhat hatu ki perhat na em ya ka safety jong ba balarasan ko mitan kan jengay na kataka surok furlin kay kabanjay ang tayo umbang umdi jongi ki driver truck kinonglet ngingin di sa sunok hato longhi kumta kumbalong menta katay ka kumala la juong barabor bakatay ka kaday ka kagaba ublay ulak kerku lagi ngiem kwa bandu ya ka bat talini kintin na tentu sa sisin yaki para nong song lada kadon kanu kejing penting kejing pensbit kejing pen du mensim na kaliang jong kiwi pat ki or ba kanong ba din long kaway na benta kejing ha jong kalaway kung kinti kejong ini mentah yang memberikan nilai bisa. Aku pelajaran itu basma aja ini. Marang itu kami ada perubahan di bentuk. Oke, kejilong dong biru beliau. Mereka kau, batu anda lihat kawan, buas untuk kau. Kami ke apa korban untuk kau. Nah, lor jom kata Yusufia mengenai kau. Ani ko siap pa si tong ba kini teman. Ela tangi ni kai ko umte. Kami tenak. Ini nasna nak kena ta. Hello. Mereka ya katu tolong ko kadang pintura pinum dia tolong si ko pa. Katung kini kiskin kali ke jing jar ma tolong. Maskim ko bobon ko wal sino tolong muni. Tangi Yusufia kan ko semua. Dia kata kesuruh beliau katanya nak kita sebelum bypass kami ini membalik rem tetap ya dalam poin tengah bukan bypass partner sakit kira nak belum dibobon bagi telur ngampang ba isinang guir ba ya bambung lang na ketiga anak belum nama ring intern penting isinang aja tangi kita long hadu utamanya nantang itu. Toh, kanuan kata kuliah nak kata dia, bela itu limbak di dalam senam gila pelat kubur yang sasan paulan yang hidup tengah. Nah, kesurok mata hati kalau komit san paulan Macam kata Kurlin minta pendam kan sepakat. Kajeng buka. Kita isan hulu komita. Lada depti yang tak sulok. Atau katakan nek mentana kan hilang. Tapi kau mengingi segala sulok babon bakalan hilang lagi. Kata landslide ya mah. Tapi kalau kumta, lesi tei batang san hulu komita. Lesi ketika telung dengir yang wan hak lang apa sulok. Tapi ni subuh yang tak dia. Mandala jali kam da kalong le de stan lagi chatim yangi te yo kalong kunta te min kwa makan long kunta te la kun lo kun kin susna wi mi dai ban simar